لتشكن تشكن لديني بقبروك تشكن رباني لتشكن تشكن لديني بقبروك تشكن كراسي بقاوري بتوريني ببلقي قول لكن رباني كراسي بقاوري بناريني ببلقي قول لكن غلام بتورينا بقلاج آمد يبريكن رباني غلام بجوانك بقلانج آمد يبريكن مبروك تسكن لديني بقول بهارة برباني مبروك تسكن لديني قول بهارة كراسي بقوري دوستو ياران رباني كراسي قوري بناريني بقول بهارة حسب راموسي مليديني بقلبي قهاران رباني حسب راموسي مليديني بقلبي بهاران مبروك تشكن لك اللي بهدينا مرباني مبروك تشكن لديني بقول بهدينا كراسي بقوري بتورينيش آمد يبريكن رباني كراسي بقوري بنارينيش آمد يبريكن أزب راموسي مليديني بقلبي قهاران رباني أزب راموسي مليديني بقلبي قهاران روز باش صباح بخير تماشاوان هیجان بخیر هاتن بر اکرانا TRT Kürdiye داویا هفته ایروجی بسترانا امراه مناز دست بکر بله تماشاوان هیجا ایرو مجارما gelek giringe emelister pençeşehre bakıvın pençeşehir çiye pençeşehra roviyan çiye sedemen ve çiye emelister ve meseleye bakıvın iro vunji karın pırsenxwe peyame xwe jmere bişenin telefoname lister ekrane xuyadike 0506 657 503 6 jve numare vunji karın pırsenxwe jmere bişenin dimevanemni heja iro ve dereye doçent doktor Fethullah Kayan mamostavun bxeratın زۆر سپاس Uçağına başın. الحەمدولیلا هەم باشین هوچاوانە Eci başım gelek spas. Doktor Süleyman Gökdemir mamosta unji bxeratın. خداش ورازی به زاف سپاس دکم. Uçağına başın. الحمدلله هم باشن خداش ورازی. اونجی باشن انشالله. Gelek spas dıkım. Strambeş Emrah Manas Malavava unji bxeratın. Ali Ekber Ergün Saim Erten Saat Xoş Malavava. Be temaşevan nazisk havalemin ve terek amade kirna kam behevre binerin hürgüliyen mijarame iro çiye. Pençeşehra rovyan di nav mirovan da gelek berbela ve ev cure pençeşehir çiye û nîşaneyên wê çi ne? Pençeşehra rovyan çima di 5 saliyan da dertkeve olê. Polîp çi ne û çawa tê fêmkirin? Têkiliya pençeşehra roviyan û xwarin û bexwarnan çi ye? Çi dibe sedema pençeşehirê? Divê mirov çi qas kontrolên pençeşehirê bike? Teşhîsa zûtir a pençeşehirê çima ew qas kirin e?
Divê mirov kingê kolonoskopî û endoskopî bike, girîngiya wan a ji bo teşhîsa pençeşerê çi ye? Tedaviyên pençeşera roviyan çi ne? Bersiva van pirsan û agahiyên hin zêdetir, bi bernameya dawiya heftê bi mêvanên piskor tên serekrana we. Dawiya heftê dest pê dike. بله بردوام دکن ماموسا به ازلات دخوازم بتره دست پی بکن مجارا ما ایرو پنچشیر رویانه لی بریکم در باسی مجارا خوب بن پنچشیر آنگو کانسر چیه یعنی دلاشه مرد چاوا خو نشان داده بله pençeşer tişteki go de vücut de B kontrol çeydi be hücrak genetika ve xeradı be o ev hücra hani B kontrol zededi be hücrak dibe düdo dibe çar dibe haşt dibe şazde dibe siyu düdo şest uçar südü birinci üşeç devam dike haya go ev hücre dibe veke kitlaki yani dibe haya veke perçak goşt mezin dibe o vakta go ev pençeşir li kube gori mezin buna ve semptomi ve diyar dibe derdike be hole به تایبەتی جی پەنجەشێرە ڕۆڤیە ji bo xatirê got rovî weke boriyan e hundirê roviya valan e wexta got hîn biçûk e weke belalûkekê mere bifikire heya got mezin dibe 2 santîm 3 santîm 4 santîm 5 santîm eşkere nabe tu semptoman nade ta ki heya gelkî mezin dibe ya wê rêvî bixetimîne yan jî ew ê bela bive wisa mere pê dihise yanî pençeşêr bixwe bir kontrol hücre çebive o ev hücre go çebive pırbive pençeşir bxwe ev yani hin sedeme ve jiheye ne sabam olsa ilacı kan bikartinin naxoşiyên din pranî naxoşiya dil tesiri naxoşiya dil kujbo naxoşiya dil ilaca vatxun ya ev ilacı tesiri li ve kanseri dike ne sabam olsa yani de medya civaki de gotunên wisa hene lê mixabin çikiusa tune ilacı dil dermanê dil tesiri li kanseri yani li tesiri li pençeşêra roviya nak ya jî çikî warê dernax holê yalnız ev heye wexta got ê yekî ki pençeşêra wî hebe wexta got kemoterapî radyoterapî distîne ew ilacı kemoterapî ew radyoterapî dibe got bandorê li ser dil bike dibe got nexweşiya dil derkeve holê bele Bele mamosta sedeme pençeşera roviyan çiye prani? Sedeme pençeşera roviya ya heri giring genetike. Genetik. Bele genetik peşbiniya wan hebe yani genetik yatkınlık dibêje genetika wan hebe genetik tesir yani di malbatê de wexta got pençeşêr hebe bi taybet jî a roviya hebe dibe got ihtimaleke mezin e di zarokê wan jî de û di birayê wan jî di xuşkê wan jî de derkeve holê ya yekemîn genetik em ê bêjin ya duda dibe got obezite îro pirsgirêkek pir mezin e li hemû dinyayê û bi taybetî jî li welatê me pirsgirêkeke mezin e obezite ya duda dibe got araq be ya sisiya dibe got cixare be ya çara dibe got emir be emir çuqa pêş dikeve ew pençeşêra roviya bêtir tê dîtin misal yekî emrî wî 10 sal, 15 sal, 20 sal be em hêviya pençeşêra roviya nakin. Lê piştî got emir bi ser çelî dikeve û bi taybetî jî bi ser pêncî dikeve em pençeşêra roviya pir zêde dibînin. Belê. Mamosta dixwazim ji te jî sewal bikim. Yani berûkê em pençeşera roviyan bikevin yani em çawa xwe hîs bikin em çawa fark bikin ku pençeşera roviyan bi me re heye. Yani pençeşera roviya a kolona daşe mere de xwe çawa nîşan dide em çawa xwe bihesin. Yani ji bo me re fehm bike ez dixwazim temaşan fehm bikin ez êvan hinek mîsala bidim ana çawa di hayatê de nihbûn û mirin heye piştî mirinê her tim nihbûn çê dibe wicûdê me jî her tim xwe nih dike hinek tiş ji me diweşe tiştê nih çê dibe wek çawa darek mesela pelê xwe diweşîne car de pişre pelê xwe çê dike car kulîk diweşin car kulîk çê dibin veya usûla hayatê ye îja li ser bedenê me jî usûl aynen dewam dike tiştê kem dimirin ê nih çê dibin
جبو تماشامان زانبن انا مثلا الگوندا بری دگوتن ساله جال که مار کراسی خود دکهره نهدوکه ایجا ایمجی هندور قولون ما هندور روویه ما هر تم قالکه خود دکهره کراسی خود دکهره ایجا وعده او گوهرتم بسری چه بوه بسری بزفت چه بوه و چه به قانسر ویا yani lazım her tem düzene kabe hamde xoçe be vade be hamdi be zeft be seri او guhertin çe de be ve çağı ev kanser te meydane icavade ev kolon kanseri kansera roviya vade çe de be usula reviye mej khara de be ana reviye me usule kvi heye قولون وعدي دستاوا مزن ددسر هف وعدي وقتي ودرد كافي وقتي وتي او دستاوي بردده اجا وعدي او قانسر تشيد بي او انسان نما وكبري سراست دستاوا خوي مزندك يعني جانا قبضي دبي جانا عملي دبي يعني نوك بريه لين نرك هنا نخش تنجمه دبي جنم قبضينن هناك جتين دبي عمل بونه اما سببي ونزانه يا اي دوديا هناك وعده قانسي دريفيا وان تشي دبي دستا وان دخوينتي بسبب نخوش تي دبي خوجه والله نبا وسيره ما هي نه مريض ما هي دبي لا جبر خو ما خوينتي وعده زرم دستاوي ازل نرم خوين هي اي دوديا او اساسيه اف پر نخوشی ای قولون قانسری ای قانسرا روویا ضعیف دبن به حمدی خو ضعیف دبن جيد كيلو ددن نفس اري جيد كيلو ددن مثلا تي دبي خوجه ولا يعني تو سبب جي تو ناس خوارنا خوجي دخم ل 10 كيلو 20 كيلو مدايه چارا هنكتين دبي خوجه اش قدوم كتم دبي خوجه طاقتا من ماي دبي زما كارم كاري خو بكم از بی قدومم که سببی ویاشی توله خویناوی مزده که توله نر خویناوی کم کتیه zaten gelek jari doktor داخلي جانا السر في هذا السكن السر خوينه السكن دبيش ما خوين كيمه الخوين كيمه لنا روي واد قولون ويد دم ما داويد مثال دبي وا كانسر شي بويه يعني افانا برشي دكه يكي قولون كانسر دكه جانا دبي خوجه دبي وقت دزكيمه دبي وقت تشتكيه يعني وقت حساجي بارشي دبي وعده ازين درب قولون مد تشكي وا غريب شي بويه جان ادسي خددن زكي خو هوري خو لين دانو كتله قلوه دري هي جانا فيها جبان شي دبي كتلين ولا مازن شدن ما مسته اي والله جان هنك نخوشي ما هنج نزانيا خو شي دبي يعني مديتي مثلا بوي وقت سيفا كي مستر شي بوي جانا خدينا كي هنك بوي ان وقت جبشه كيجي خبراو جوانجي تنيه وبعدين ذات المزن دبي روفيه مره قولون مره ختمه وعدي ختمي ذاتا وشاغي تشكي پر نباشي دبي او انسان بلاغو نما كارد السابه خوي مزن بك اجا جانا خدينا كيج حيف درشه اجدوي ويرتي جان هنك خوش مديتي عين دستاوا مزن بدفي وان رحاتيه يعني حسرتاوي يعني حوي برد حسرتاوي فسكي بك يعني ور ليت عدكري قولون قانسري ماما ستغوت دروفيا عندك گوشتك ترتكبه راوی پولیپ نه یعنی بلاتینی جرد بیجن پولیپ ام بخو از وعده نخوشی خور وانا چاوا تشخیص دکن مامسته از وعده نخوشی خور ایزا دکن دی پولیپ از بیجم اولی بزک چیده به اولی بزکی چوچک چیده به عین شاول سر چاوی مرل سر چرم مره وقت بلالو کنن بزک چیده بن هندور قولون مده هندور ریوی مده اولی بزک چیده بن ایجا اف بزک وعده وقت سر در باز دبه پرتکه گوشت ها عمر جار در باز بو تپی در نخص ویچ دبه گریک او وعده بو گریک او ویچ دبه کانسر ها ایجا ام دخوازن هینه وعده بزک به وعده هینه پرتک به ام ویا ام فهم بکن ام زو ویا پاقش بکن جبون نبه گریک نبه کانسر ایجا جبونه ویا جبه فهم کرن أنا مثلا التركي عمري وان 5 سالي بالزلام
تو نخوشی وان تو نبیجی دبیجن هرن جم عائله هکیمی خو دبی تحلیل خو بگرن تحلیل دستوان مزن دگرن وعده تحلیل وان مزن ده هی وعده وک علامتی خوینا وانداکری هبه وچاغه دبیجن هرن مستشفى هرن خست نخوشخانه تن نخوشخانه وچاغه ام کولونسکوپی چه دکن ام کولونسکوپی چه دکن ام گاسوسکوپی چه دکن ام الهندره معدا واج مزه دکن ام الهندره ریوی واج مزه دکن ام دبی عجب او خوین جکواتی ام الدوه خوینه دارن يعني ام دبي كالم سري خوینه بعلمن سري كعني كي دار يعني او خوينش كي داري هاتي ادو ديا مسائل بيرك بيجي عمري وان تشل مثلا دوله شوان دي بيجي دبي هرن كتمي وعدي هرن كتمي ذاتن جار دفان تحليلانات تكرن يعني ام ها خوينه هم بيسيري وكيدن تحليل تكرن ايجاجبونا مرزانه بكي اول مره فين خوشي تثبيت بك مالا کولونسکوپی مطلقا لازم پشتی عمره 5 مره جار کچیگه عمره 5 ساله ماموس ایکو مالباتاوان ده ام نخوشی هیه پرانی دوان ده زیادتر درد که ونم سام ماموس نه تشتکی ولا هیه اری ویار راست مالباتاوان ده ام نخوشی در باس کریه تقص بوان رجی درد که ام نخوشی والله اید مالباتاوید بیکیر هبه ام بخوا از بیجم و مالباتی گشتی کی بینن جمع یعنی عمره وان تدی هنکی وا پیج چوبه boş بسر بیستاوان کتبه از به مطلقا لازم ام برایوی خویوی اهلیوی اینزیک ام دخوازن ام القولون وان بنرن ام دخوازن ام المعدا وان بنرن قالك جاري درد كافي يعني تولين نر دو برادر كد خويوي دركت اجا ذاتن بيكي دركت ويا بلكي اشاره جبو ايدن زوجي خلاص ببن زو بيفهم كرن هاد مالبات كده دركت لازم ايدن زو خو كنترول بكن زورن جم حكيمه وحكيم كولونسكوبي بكن çünkü وعده هنا وقت دي بزق ببرتك بتوان فهم بك خلاص بناهم برحته خلاص بناهم برحته اجا وعده مره مقدور بك وعده ويا بو مزن بو جريك هوا شغله مشغله شي دبي بله راستم ماموستا جبوك ازش تصوات جبوك بشات لسر كانسريه ايكو كانسرين دين كتنه يعني مثلا كانسرا روفيان كتنه برينا هاد كانسرين دين دكارم بكبن يعني بله بشام خسر دله بله ل برسيوا برساوه وقتا گو نخوشه کی به کانسر کی دکوه پنچشیر کی دکوه او تداویا گودستینه کموتراپی رادیوتراپی امجر دبین ایمون سیستم بلاتینی یا جیب کردی پاراستنا لاش zararı dibine. او پاراستنا لاش ایمون سیستم چاوا گو باکتری ویروس گو وقتا گو دکوین لاشی مروف نخوشی چه دکن او پاراستنا لاش ناهل کانسر جی چه ببه yani وقتا گو او پنچشیر هین گو سری مسئله هین hücre اول وقتا گو چه دبه او پاراستن دروی hücre اول وندادک تک دبه ناهل زیده ببه İşte وقتا گو یکی بری به کانسری کتبه کموتراپیستنده به رادیوتراپیستنده به او ایمون سیستما پاراستنی ضعیف دبه جبه گو ضعیف دبه احتمال گوره هی پشتی 10 سالا پشتی 15 سالا دبه گو پنچشیرک ادنه که yani mesela psikadu ve saval kır ve go riski pençeşira rovia çiye mecmard mago amre dreje mago obeziteyi mago genetike yekji radyasyonu misal mesela zarok ki beri diyelim ambejin 5 sali 6 sali je nakhoşiye ke kansera zaroka tedavi istendi be u jberu tedaviya radyoterapiya istendi be pever 15 sala 20 salare ihtimala pençeşira rovia jipir heye jbergo ev radyoterapi istendiye ev radyoterapi riske ke jere bele yanji geberi roviwi nakhoşi iltihabi per hebe وك امجرد بين نخوشيا قروني يجي أسراتيف قوليت أفان نخوشي التهابي فانا جيش بو خاطري جو د بيشروجي ده پنچشيرا روفيا چه به ريسكه پشتكو
pençeşera roviyan ango pençeşer kesin ku pençeşer derbas kirna mamoste deve takas xarun ve xarna xwe baldar bin newsa بله ji bo ku kansere wan pençeşere wan dîsa dubare neke. بله شخو zaten خوجا کی مه بو لفاکولته زمانه گو ام خوندوان بون وی دگو گوتناوی پر مهم بو دگو مروف مزله خو بدرانه خود کوله yani îro xwarna got em dixwin ve xwarna got em vedixwin ji pençeşerê bigirin heya nexweşiyê dil heya nexweşiyê mejî heya nexweşiyê weke tansiyon weke şekir gişa derdixe holê îro bi taybetî jî ev xwarin û ve xwarna got em dixwin û ê pirayî jîvanê got em jê dibên xwarinê amade yani ê fabrikasyon dibêje Bele. avana ew madde godina van dene van nexweşiyana pir zêde çêdikin pençeşêr jî ji wan nexweşiyana yek û sedema van xwarinana got millet distîne ev xwarin ji tehma zarok oxta vê xwarinê dixwin tehmeke zêde jê distînin warê qatqî maddesî em dibêjin dixin nav ew jî obezîte çêdike gelkî mesela wek şixulê cîpsa dixwin wan xwarinê amade bi taybetî jî cîps mesela Sosis, salam, tiştê wilo jî newsa Belê belê vana yani ew tiştê got em dibên xwarinê amade hemû sosîsin, salamın, sucuqin ez ji werbêjim weke tiştê got ji şîr çê dibin weke penêrê mastê Mamoste mere kar halo veje tiştê qalandî belê tiştê qaland û ê birajtî û ê şewitî evana pirêwan yani xarabiyê dike di rêviya jî di mada de yani goştê ê şewitî ê got birajtî ê got qalandî ê pir hatibe qalandin evana wadê derin mada mere derin roviyê mere evana kimyasala derdixînin ew şewata em jê dibên nîtrozamîn mesela diyelim misal hûnê li ser agir hûnê tişkî bibirêjin di şewite Gelek reş dibe kes beje bêtir bi tenduristiye yani oxtaya misal Bele. agir yani çêdikin. kelandin baş e. Kelandin baş. Her Bele. mesela xwarina bê kelandin bi avê bê kelandin goştê bê kelandin her tim ew baştir in. Li êgo mesela ser mangalê em dibêjin Bele. ser wana tedî tu bibirêjî Ji bo ku dişewta newsa belav Dişewt, dişewite ewana wadê derin madê mere wadê vedibin kimyasal ji wan derdikeve ji ew kimyasal her tim di hundirê madê de hundirê rêvî de wadê dimîne wadê derbas dike tesîrê li goştê wê dike ew goşta jî hêdî xera dibe mesela belê ew tiştê got xwe dibêje jê dibên nîtrozamîn ew tiştê reş şewat wextekî Pençe- Hacı dibe Şera- sedema pençeşerê. pençeşêra mîdê amadê pêçê dibe a özefagus jê dibe boriya xwarinê Bele. ew nîtrozamîn ew pençeşêra wê çê dike weke xwe got ji bo got kimyasal e genetika hücrê xera dike mesela hundirê hücrê de genetik yapiyeke ye em dibên kromozom Diwan kromozoma de mutasyon çê dibin, şkenandin çê dibin. Wexta got ew kromozom dişkê ya di adenozin, guanozin weke wan maddana wexta got ciyê wan tê guhertin mutasyon çê dibe ew hücre bê kontrol îja xwe zêde dike. Ew jî dibe sedema Ew pençeşerê. jî dibe sedema penceşêr. Em dibe em goşî gelek nexwin newsa mamosta yani Yani tamam ê goştê bikerênin sol- lê ew jî sînora kawê heye newsa. goştê sor her tim mere bixwe elbette yani hem kolesterola mere jî zaf zêde dike û hem de wek me got yani di hundirê rêviyê mere jî di gelek tişta tê guhertin yani wadê hat guhertin ana mesela misal ava çayl ber min wadê ger biz destê xwe didim destêm dişewite ez heme destê xwe direvînim çima ez bi hemdê xwe vêya dikim Bele. îja rêviyê mere bê hemdê mere ye wadê têr derbas dibe cana rokê du roja sê roja lê tesîr dike heta derdikeve yani wê xerabiyê dide rêviyê mere dide madê mere ana wextekî mesela li welatê Japona penceşêra madê a roviya zaf zêde bû piş lê jî çûn lê nerê evane her tim hey goşt dibirêjin goşt hey dibirêjin Ere di çanda wan de jî gelek he newsa mamosta. pir dibiraştin Her ti mangalê de çetkin. pişre terkaweya kirin wadê terkawe hêdî kirin lê nerîn tedî wek kêmbûn çêbûn haviyatê ser çi manî demek yani xwarina mere dora mere
لسر و پنجشیر لسر و قولون کانسری میده کانسری تاثیر دکن لازم مرا خوارنا خو و خوارنا خو ضعف قاته بن حتىش مرا هبه تشتي نباتي جو مثلا وك خوزایی خوزایی وك ام بين فيكي ميكي مرا فيكي بخو خوارنا فيكي مثلا هرتم بخيرتر يعني فيداوي جمعدا مرا جروفيه مرا بيتر فيداوي هي اجا اف خوارني ما مستقال كر ايغواني حاضر هم گوشتي براشي تدي هم گوشتي قلاندي حتى اقول لك ايوان شوتينا شوتي انت لان خصن اورتانا ودودن زاروكا وانسان هي دخل وهنك يجي شورجي دكن وهذا شورجي دك تعماويج خوش دبي انسان بيتر هرما ما وسما مستل هرما ما يعني گوشت kültürama da çandama da gelek هي الولايات مردينه دياربكر يعني هر خوارنا كده متقا گوشتي يعني او گوش وعدم مرزح بخو يعني دبن بخون ama sinora kahve hebine tamam او سينورا haftaya çan بله او پرسکه پر خوشه yani برسیوا ویجی از بیجم yani ایروز بو یکی مروه کی گیهاندی یکی کامل ده هفته کی ده زده 400 gram گوشتی سور gerek نخو 400 gram zedetir gerek نخو بله زده 400 gram zedetir gerek نخو yani tişte go iro amjir de bejin او جبو تندورستی او دیتا باش دبی هفته کی ده 400 gram 400 gram گوشتی سور بله ما مثلا گوت دیت yani perhiz بله هن کس شی لگوری قهوه خو perhiz اندکه بله yani جبو نخوشیان دکه جبو پشتی کو نخوشیا کانسر در باسکرینه لگوری قهوه خو perhiz اندکن ابجی راست تمام است yani مرا گوری قهوه خو کاره yani mesela idne پر popülere kuarna B gluten kuarna B laktoz yani bunun vakit doktor çıdı fikrini serve mesele yani brasti gomere çıkarkır merej spori ve saval ki mesela 1 saate xo bir çi dehelin mamosta beli mere brasti ana medya civaki insana gel ki manipüledik mrova gel ki manipüledik yani jderba goş spori ki bipirsin jderba gorunin pırtuke ki buxinin ya goşderba gorunin lekoline ki bikin çan makala buxinin de medya civaki de ya Facebook ya Instagram ya Twitter'de bitliga ve derbastıkın hey video ke 30 saniye ad bir vadvedre de 1 saate xo bir çıkım tamamı lediner u içtiydik ne var yani işte goş medya civaki lediner u hindi be pek bine zarara edibine misal çava gelek nexoşene derin mesela o ki şugli şinkaye tinin dükün çayı dem dükün ve dokun ya aşk dükün bu avayı ki tabi vana dükü misal dibe reviya puç bike mesela revi felç dibe جبروی چایا گو او بسری خودتین دم دکن و بروجا و دخون و بشورو و دخون دبگو ریویوان فلش بوه دبگو جگراوان يرش دبگو iflas بکه yani هناك نخوشنا حتى درن حياة ترانسبلانتاسيوني يعني جگراوان نقيل دكن يعني جگره كنو ددنوان و درجه درماوان نباشت به جبروی اوایی مروف گرک تشتاب سری خونک وقتا گو بخوازه پرهیزی جبی که بخوازه خوارنه که باش بخواه لازم گوش بسپوری ویش دیتسیینی خواه سوال بکه yani گوری بدن خود و مرف دیت tabii yani دوی درده او بسپور اویل کلیوی بنره اویل بجناوی بنره لقاماوی بنره لنخوشیوی بنره شکریوی هیتونه تانسیون هیتونه داماری ختماندی پیر هیتونه گوری وان تشتانا و جیر لیستا کی چکو به اشتر خورنات evet وان تشتانا بخوت وره پیک بینه yani be psispori xo gerek mervan tiştana nek. Bele spas mamosta. Ka müzik godar bıkın ve paşa devam bıkın. سلت باره تناگرم به مال دنه
از سواوان چاوت ورم کشتنی دلت باره تناگرم به مال دنی از سواوان چاوت ورم کشتنی حس کرنا تد دل من نایشوشتنی بتوی دل من را درمان تنه حس کرنا تد دل من نایشوشتنی بتوی دل من را درمان تنه ورقریه چاوم پاکه وی دل من ندی شاکه باره گرانج سرم راکه ورش قرباناتم ورا وجیب تنم ورا بتنابم ورقریه چاوم پاکه وی دل من ندی شاکه باره گرانج سرم راکه ورش قرباناتم ورا وجیب تنم ورا بتنامم یا أو كانت يسير مدح علينا أو بجنات نار مدى صوتنا أو كانت يسير مدح علينا أو بجنات نار مدى صوتنا بتابوم لرحنم جانم دكشينا عمري من هاي جمن دستينا بتابوم لرحمن جانم دكشينا عمري من هاي جمن دستينا ورقريه چاوم پاکه وی دل من ندی شاکه باره گران جسر مراکه ورش قرباناتم ورا وجیب تنم ورا بتنابم یا ورقریه چاوم پاکه وی دل من ندی شاکه باره گران جسر مراکه ورا وش قرباناتم ورا وجیب تنم ورا بتنابم ساعت خوش مالا و آوا بله بردوام دکن ماموستا پرسین مجی هدیه دیتن تماشاوانن مجی پرسین خود دشینن جرحای مساج کاتیه محمد بیجه باویم 84 سالیه و قبض بون پیره هیه بس دماوی چیه یعنی مگاوادن جی برسوا ویا دا لیدی ساز خوازم سر ببسکن ماموستا با تماشاوانن مجی باشتر فهم بکن يعني قابض بون سببه ضعفا كحشتي وشهر سالي كأمنزان مثلا نخوشيا شكر بير هي تونيم وقف قابض بون بأف چند سال بير هي أمنزانن
يعني داوية عمري إنسان دي البته هنكي روفي إنسان قولون إنسان هنكي وا كيم دي شغله إجا جبونا قبزبون تشينبه هي لازم إنسان زحف آفي بخو عاف زحف مهمة أنا مثلا قال لك نخوشي مو عديتي دبي ما موست دبي أز قبزيمة أز عول جير دبرسم أز بنتو آفي فدخو فأنا أخو دبي ولا سكيم آفي فدخو دبيش آفي حزناكم حال بكي أنا مثلا هم بيرك هم بيتر زانن هم مالا خو بشو دشون آفي ون دشون عين مثلا ريفيه مرجي بر آفي تششتن وعديتو آفي فنخو او خوارن مارن او تشتي كيمياسال قشتك تندوري ريفيه مده دسكنه وعدي سكني خرابيه الريفي دكه ودركتنا وي تشتي عيش زور لازم تو آفي فخو تو آفي برده ريفيه خو كي او آف وي جماري درخيده يجبر وان اي انسان جو اي قبزي بن توسيا ما يعولي عند برق زحف آفي فخو وادو ديا ام دبي برق فيكي بر بخو تشتي فيكي بقاشله وانا نفسها قاشل كري لازم برق قاشل كاجي نك مرب قاشل كا تشتا بخو چونك او قاشل دبن وكليف دبن وك جبونا دستافا مزن رحت درك وك زوتر دك للريفيا واساسيه هنك نخوشان مثلا شكر بوار هي وعدي شكر بوار هبي او شكر جانا للريفيه وانجي دخل وعدي الريفي دخل الريفي هنكي وا قوش دبي ريفي وقت بري نما سراس شغله اجبر حاله بري الريفي وان وقت تعدى بفينه نخوشي ايغو بشكر بامد بي لو بشكري قاتبن برقه هرتم شكري ود عياره كده باقل الريفي ونخل القرشكا ونخل شعفي ونخل دلي ونخل جوار دبيجن چونكو عادي اول شكر للريفي خص يعني درماج نما زياده فايده دك وقت دي الريفي ده علم يعني ده علم ور زغليه نما وقت بري خوشك دي شغله وآچارا انا امنز انا نما اي قبض ب يعني مطلق ام دبيشن جار كي لازم ام كولونسكوبي بكن كا ام بچعواجي لي زبكن كاد هندريوي ده بيتشكي ختمي هي توني تو گوش هي توني تو التهاب هي توني لازم مرب چعواجي مرويا فهم بك يعني مرة وعدي كولونسكوبي بك وك مرة عامن دبيجا مرة دبي الحمد لله فاد قولوني مد فاتشكي خرابات توني دمك سببي فاني دني يا ام كيم اف دخم يا از كيم فيكي دخم يا مثال خدينك شكر هي الشكر خو قاتل ابم يعني الفان مرسلانا يجا مرة درس روان دخبت Prani di çend salında dert ki ve mamosta pençeşira roviyan. Distan van sağlayan davi de sanki daketi hatta çulu penç sağlayıcı. Ne olsa mamosta? والله داكتي وقت كرم كر يعني غور كتابه ما عمر وعده دبي بينجي ايجاد دردكفه دبي بينجي دردكفه لبخو مثلا سالي üçün مرفك مهبو هنا 22 سال 3 سال بو هم اقولون هم امعده هفدور بير دركت هفدور بير دركت يعني هر در عمر داده كفي جير جبو في نخوشيه سبب چي وك خوجه ماموستا كرم كر اف خوارني قلاندي اف خوارني براشتي هر در زياده دبي وانسان هنا بزاروق بوني مثلا انا تولي نر زاروك 5 سال 7 سال درن فان خوارناني حاضر دخل بريتش كي حالو تنبو يعني انسانا مثلا پشتی 20 سال 30 سال خوارنه گراند خوار اوه چاغه اف پنجشیر در دکت پنجی شیست هفته اف نخوشی در دکت ایجا بلاگو زاروک ما گده ما هین زو دف وان خوارنانه دخل ایجا دب عمری وان 20 25 30 اوه چاغه جی اف کانسر جار چید بین Mamosta mera bi kontrole bi vê nexweşiyê xwe xelas dike yani kontrol di vê nexweşiyê de gelek giring e ne wisa? اري والله باذن خدي وعدي مرة افنا خوشي مرة هنا عول مرة زفت بك تداويه فيها هي يعني تداويه فيها هي وكما قال كر هنا وعدي افنا خوشي وك هنا بزك بو يعني هنا برتكي گوش بو مرة زفت بك يعني انا جهاز دركتنه دندورني كولونسكوبي تيلك يدشينه سري ويد جريان هي دروي بزكي وي برتكي دشوتين ودش خلاص به نحو عمليات يجي او قاس هسانه yani. اريان اخو صانا سفك بوي يعني نوك بريت تدي تعدي اما
مهم مرا عول ويا زف بك مرا عول زانبه إجا أنا قال لك تماشى فاني ما نخوشي ما هنا مثلا قولنسكوب يدترسن بله دبي زحف تاع يحل بكي يعني ها ام درمان جلوان دخن وبشكلك ام خوشك شي ذكن يعني قولنسكوب بنتش كي زحف زورم ولازم مرد شيك يعني خدينا كي هنا وعدي بزق بو برتكي غوش بو فيها سف بك تجي خلاص بقى هلا دمالباتا كده بيكير هب ايدن حمل لازم شيكن يعني قولنسكوبي زح مهمة أدنى في ملتي ما هنكي ترسي دبي بخورتومي وتكف زكيم بخورتومي تكف ديمم نافيا هنجي حشت بالنفس ما مستا يعني أختي قولنسكوبي والله يعني أموان شيش جدبن وجانا أم درمانة تدرجوا جي أم بيوان مليوان أم دزلوان يعني نتشكي زحمتي يعني زحمتيك خدينا كقانسير شيء في 6 سال 6 سال عمرك در فيها زحمتي ويقيب 5 دقائق 10 دقائق يعني لازم مرا هنكي صبر بك ملتين ماج هنكي بوي بصبر مرسله هر تشام بعد خواز حاضر وقارنا حاضر ماما سب بخاطم قلتم بدم باجي بيتشكي يعني براني د pençeşere de جرت بيجن علاجا بعقل يعني ايدي تداوي هسانتر بنا نفس ماموس ده يعني الا gerek مرا تقز بعمليات بكيموثيرابي جي خلاص نابه بشكي ممكن بحث واناجي بكن يعني تداويه كانسير تشاوان شد بله تداويه pençeşeri گوری مزنبوناوی گوری بلابوناوی گوری گوجیلیه دگوهره misal امجرد بین adjuvan tedavi neo adjuvan tedavi yani dibe goberi misal gori çeşidi ve gori merhala ve pençeşeri dibe merhala yekemin ya duda ya sisya ya çara ve gori wan merhalana u gori mezimbuna ve pençeşeri tedaviye ve dugohere dibe goberi mesela beri dest tedaviye bikin dibe kemoterapiye bideni pişti kemoterapiye bekam ameliyat bikin em vi perçiş vir derxin pişti ameliyat dikin dibe kam radyoterapi bidin yani dibe kam beri ameliyat dikin em vi perçiş vir derxin em tali kemoterapi bidin em radyoterapi bidin yani gori merhala pençeşeri u çeşidavi ew tişta digohere divedre de ew habib aqil ew jî perçakî kemoterapiye ye yani bi taybetî jî pençeşêra kolonê ya roviya tedaviyê pir pêşketî ye wexta got di merhalê yekemîn duyemîn de sêyemîn de wexta got pê bihisin yani piraya mezin vana ji xwe şîfayê dibînin şîfayeke xweşik dibînin înşallah mesele ew got hînge ew pençeşêr bela nebûye yani ne giyaştî hestiya ne giyaştî mejî ne giyaştî pişka spî hînge ne giyaştî bi wan merhalana bi piraya gemezin van nexweşana şîfayê dibînin kemoterapi pir pêşketiye yani berî niha bi 20 sala kemoterapi ilacek pêk danîn û îro pêk tînin ji hev cuda ne êgî îro pêk tînin ew hebê bi aqil derin wê hücre pençeşerê li ku bi wê dibîne bandorê li wê dike. Hemû bedena me nake yani. Belê. Yani hebê got berê pêk danîn ilacê dermanê berê got pêk danîn ji bo kemoterapiye tu hebê dixwe dikeve mîdatê ji mîdatê dere xwînatê ji xwînatê laşê te gişî bela dibe wê dermanê wê ilacê bandor li ser hemû hücre dikir. Li a pençeşerê jî dikir li ê saxlem jî dikir. Ji pira pir diçû ji hindika hindik diçû. Pirayî ê baş bûn ê pençeşerê hindiktir bûn pençeşêr dixediya. Îro hîn xweştir bû wan bi hebê bi aqil rast derin wan hücrê pençeşerê dibîne bandorê li wê dike wê têk dibe. Ji ber wî awayî weke Suleyman Hoca kerem kir lazim û gomere nexweşiyê bişopîne. Emrê wan 40 sal derbas kirû pêv kolonoskopi, endoskopi çekin, gastroskopi çekin. Wexta gomere çok azû vê nexweşiyê bihise bibîne aqwasî şîfa wê zêde ye. Merev çawa xwe bihise mamosta yani divê wextê laşê me de çi xuya bike divê herin kontrol bikin em herin serî li doktoran bidin. Belê. Bi rastî îro bi xwe gorî em xizmetak li nexweşxana didin programeke me heye.
دوی پروگرامی ده امجرد بین تارما یان جی شوپاندن لازم گومره نخوشی بشوپینه اگه عمری وان سر بچلی دکه هر مروف تو نخوشی های برات تو نبیشی برات تو گازنیوی تو نبیشی لازم گوره عمریوی 40 سالی حیا 5 سالی لازم گوجاره که کولونوسکوپیا خود چیکه و گاستروسکوپی یعنی اندوسکوپیا معده چیکه تشتکی تو نبداهی gerek veya çek yadın لازم گود دسمجا مزنده لخوینه بنرن که گلو خوین دناف دسمجا مزنده هیتونه yani a mikroskobik hücrek düdüb dahi hebe jmere mühime ya siz ya ama van tişte gome kalkış bu pençeşera roviya bu mahde bu yani irol cihani le dünyayı pençeşera a yekemin pençeşera pesire ya kansere iş bire kar misal ejboveji mesela derin ketemi pesire bireka grafiye wan dikşinin ultrasone wan şey dikin otago amri wan ser tişteki dike bu peve yadın mesela bu prostate dizilamadı demirade pırt editin pençeşereke evji geleki mühim lazım go evji herin ba doktori xo uroloji ya ji ihtisasa dahiliye lebnerin amjert ben PSA prostat spesifik antijen lazım go ama ve tahlilat çek otago ev PSA dbinya daha rabi pırbaş بسر ده ربه لازم گمره وی لیکولینا خو لازم گمره وی لیکولینا خو کور بکه yani mere ica ultrasoni çeke mere o gide tomografiya bikşine MR'a bikşine yani lazım gomere vana çeke oxta gomere ve şopandini bike tarama çebike şu zaten mere zupe bihse oxta gohim berige ev pençeşirdir ke ve gomere şopandina xo bike oxta gomere ve zupe hisiya gomere ve درمان بکه شو zaten mere prayı şifayı dibine. Oxteb zupe behsin mamosta. Hinga tedavi hesantire nefsa. Evet. Takaz hesantire. Yani. Prani ev pençeşera roviyan de pirek adne dertkeve anzilamanda. De geleki zilama derdikeve. Kelam kama. Sedema ve çiye? Yani çima zilama rabet dertkeve? Yani ana gori hormona te guhertin ana pirek adı bir östrojen hormoni var heyi. Evet. Berhalo zilama beter derdikeve. Ana zilama de her set zilamide de penjade de amrivi de kar derkeve. De nav pireka her sedide sisiyar kar derkeve. Yani vade amri ser sedid sisi derdikeve. De nav zilama ev nekhoşi beter penceşir به وی شکلی و کوجه کرم کر آنا د دنیای ده نخوشی اول penceşir a pişikeyi akciğer a pişikeyi اول اول a dünya hem zilama hem pirekadı be taybet ayı kemine ve a dünya de zilama de prostatı a sisiya kolon a roviyayı a pirekajı a evli pişike yekşi Adudiya işte pesiri asisiye evji de be kolon ya da de ba rahme. İjber halu mesela ana dünyayı cihani sale nezika milyon و 200,000 milyon و nivek insan be penceşere dikeve. A kolona dikeve. Milyon و nivek hemen hemen. Ve nekhoşiye dikeve. المملكتي مجل ولاته مجي سالی 12,000 insan به وی نخوشیه دکوه 12,000 insan 12,000 insan جبروانی yani veya tişki zede yani sali 12,000 insan به وی نخوشیه دکوه هم جوار بارکی گرانه او کساجه و هم دش مالباتا ویر yani ana خودینه وعده ماله که ده ام نخوشی چیه دبه او مالبات کشتک به تأثیر المالبات مجهول دبه yani iş kari xodimine, iş ameli xodimine, maddiyat avan yani dikevetan tengasiye yani nekhoşi kor ziyade iş bervani lazım her ser bisekene. Misal 100,000 insan de 100,000 zilam de 24 zilam derdik eve sali 100,000 pirek de 15 pirek derdik eve. İro oxta gomere velat ekibi fikre mesela misal herama merdine tübinere
hejmara hemolatiye me nêzî 900,000 insane bêje milyonek. Wexta tu îro bêje milyonekê di salekê de 240 zilam û 105 pîrek ihtimala bi kansera roviya keve heye. Di hundrê salekê de wexta got me 105 pîrek û 240 mêr got me tespît nekiribe demek ji ber çavê me reviyayî. Lazim got em wê şopandina xwe rast bikin. Wexta got em pê nehisiya bin vana me 240 mêr û 105 jin dernexiste bi holê demek vana hinek ji ber çavê me reviyane. Demek ki vana salekî din ya salekî din got nexweşiya wan hîn pêştir ketî em ê wan bihisin. Divê me re herin kîjan beşê mamoste ji bo temaşevanên me baştir fêm bikin. Ya yekemîn ya yekem baş pêfam bele ya yekemîn lazim got me re her aile hekîmê xwe. Aile hekîmê me re lazim got me re pir qedrî wî zanibe. Aile hekîmî hemû tiştê me re zane. Yani misal em pisporê dilin em li dil dinerin. Mêrekî bê bamê dilî wî nexweş el dilî wî dinerim ama ez navê ka prostata te meyzek. Navê ka roviyê te meyzekim ama aile hekîmî ne wisa aile hekîmî hemû tiştî wî dinere. Lazim got her ba aile hekîmê xwe aile hekîmî wî van tiştana jê dixwazin aile hekîmî van tehîlagişa jê dixwazin wî dişînin ketemê. Berî niha ji nexweşiyê wê zane yani nexweşiyê wan. Belê belê ji xwe nexweşî wî zane rîsk faktörê wî zane misal nexweşekî wexta got ulseratif kolî pê rebe ihtimal heye ge ev nexweşa sibê dişûb pençeşêra roviya pê derkeve. Wexta got viya bi her ba aile hekîmê xwe salek do sê aile hekîmî wê jêr bêje wê bê tu îja helat çendakî here nexweşxana dewletê jî wê dê bira ya genel cerrahî ya gastroenterolojî bira kolonoskopîkê bike bira hala reviyê te binêre kabê tiştekeyî ya tune wê vî tiştî jêr bêje. Ya misal pîrekek wexta got ji adet bikev û pêv ew ê jêr bêje ka hala here tu ketemê bira mamografiya te bikişîne filmê pêsîrê bikişîne hala kabê tiştekeyî ya tune. Yani de vê şopandinê de hekîmê serok aile hekîmê me re yî. Ê yekemîn ew lazim got me re wî goçû me re bi awî bike ji ber got ew gişî dişopîne. Yani prostatê dişopîne, a roviya dişopîne, a mehdê dişopîne, a rahîm dişopîne, a servîksê dişopîne, vana gişa dişopîne ji ber wî awayî lazim got me re rastîrê here cem aile hekîmê xwe. Yani berî aile hekîmî em gorî serê xwe nikarin herin nexweşxaneyan bêjin yani gastroenterolojî kamere kanser heye an tune yani nikarin wilo herin. Ew tişta qawsê derdixe. Ne wisa? Ew tişta wê biv qaws yani bifikirin îro welatê me 83 milyon Tirkiye insan belkî îro 500,000 insan li me gudarî dike ji vî 500,000 insanî 50,000 insan bêje kazê sibê herim gastro yani yazarım genel cerrahi ve poliklinik kilit bivin. Gerek doktorê malbatê me. Belê doktorê malbatê, doktorê malbatê wê lê meyzeke. Yani ew berê mesela doktorê malbatê wê bêje ka ez berê destmêjatê mezin binerim ka bê xwîn tê heyya tê tune mikroskopî goy tehîla wê bike. Wexta got şüphe be, şüphelî be ya jî wexta got xwîn tê hebe wê bişînî ba genel cerrahî bişînî ba gastroenterolojî wê ka randevuya wî jî wê jêr ayar bike. Ew her lê derê kolonoskopiya xwe bivwere. Ama bi serê xwe destê xwe ba bike ola zatim ka kolonoskopiya min çêk ewa qaws çê dibe çê nav. Wilo nabe. Bele saat xweş mamoste. Dixwazim piçkî bahsa ameliyata pençeşêra roviyan jî bikim mamoste. Yani berî weya çend cure vê pençeşêrê heye mamoste? Ez ê veya jî bêjim ana gelek temaşefana belkî me seyr dikin îja berqa tirs jî nekev dilê wan yani. Ana cana me re nexweşiyekê dihelim me re dibêqe ev nexweşiya malbenda min yani. Vê bername me ji bo zanebûnê ye. Bêtir baldar bin ji bo bala xwe bêtir bidin ser xwarin nexwarin. Aynen. Aynen. İja ev ve kerem kir ev nexweşî yani çar merhale wê heye. Çar merhale wê heye. Merhala ewil hînê wadê wek me got wek şuxulê pizik bi hînê pirtik bi a dudiya pişkî mestir bibe. A sisiya hinkî bigêje damarê xwînê. A çara jî bela bibe yani ji roviya derkevî îja her kezebê, her gurçika, her hestiya ew dibin merhala çara. Wadê me re evê nexweşiyê hînê merhala ewil de me re zed bike hala wadê hînê pizik bi pirtik bi temamî xelas bibe. Bi temamî xelas bibe. Na wadê pizikbûnê pirtikbûnê mestir bû girêk îja wê çaxê hekîm dibe kamê ameliyat bikin.
وعده عمليات دكن مثلا çocuk به نزدیک هما اشعالیه راست اشعالیه چپ 5 سانتیم 5 سانتیم اجی دکن وقت شغل 10 15 سانتیم 20 سانتیم رویه مرتجه کرن بیش کیجه مستر به وجه hemen neviye رویه تجه کرن وعده هینه مستر به جانا روی ام گشتی کیجه دکن ل ویا هی وعده عملیات جبون ده مرحله اول ده به آیه ده به وان نخوشانه ما جسدی نوده وان 5 ساله برحتی حیاتا خو ادامه دکن وعده مرحله اد دنیا ده به جسدی هفته و 5 ساله ساقدمینه وعده ده مرحله سیاه ده به جسدی 45 حب 5 ساله دمینن ده به مرحله چارا و چاغه جسدی 15 20 5 ساله خو کارن در باس بکن اجبر حالو ام دخوازن هرتم تشت اول به زفت کرن جبونا تدی خرابیاوی تعذبوناوی پرچه نبه اجبر حالو ام دخوازن عملیاتی وان جی انا نه عملیات نی پرزور انا هر در تب پیش دکوی هم تقاز او بزكار راجل ما موستا يعني وعده اول شيء بفري خلاص به وجه خلاص يعني وان عمليات تكن نوسا وعده بزك به مظن يعني بالجوري مظن بناوان وان گوری عمليات مزون تكن بناوان اره وقت مگو وعده هینه بزک به یا دا پرتک به مره کاره نه عملیاج بک بقولنسکوپی مره کاروان بشو دیده تو داره بقولنسکوپی تو دکهج جمعی بزکه و تو تیلک دندره و قولنسکوپی جهازی رو تو دشینه و سری و د جریان هی و دروی بزکه کوکه دشوتین ناهل دوسا خود چه بفه ناهل دوسا خود چه وعده جهین مستر ببه مجبورم جیکن مجبورم هنا قولون جیدکن وعده مرة قولون شيء كذي لازم مرة نترسي يعني وقت مجو المرحلة أول وان ده به يعني عمليات أنا في زمان بيش كتنا بجهازك أنا بري مزكي نخوش بذكر جبوت دي مريفي بوان جيكن أنا مثل جهاز شيء بونه تو تنام زكي نخوش بذكر تنام هوري بذكر تو بعالت أدك هذا هندري زكي وي هندري هوري وي تو هنا قولون جيدك وجارد تو سريع بحفظو قريد وجارد أو نخوش حياته خو إدامة دكي البته وعده چقاس روفي تيجي كرن يعني النخوش حقصانة تعذبون جي دبي وعده چقاس روفي جي دكي أو نخوش نما جوه خوارنا خو زيادة استفادة دكي أو خوارن زوج بدني بدر دكي وچاغي بطاقاتي بقدوم نخوش دكفن جبر حالو ام تخوازن ام هرتم روفي هيني پر نبی جیگرن هینه لی مزن نبی هینه لی بلا نبی ام دخوازن ام وی نخوشی زد بکن و ام زو عملیات بکن یا دا ام زو بقولنسکوپیه ام وی پرتکی ام بشودینن يعني انا مثلا هناك نخوشي ماجي هنا مثلا دبي خوجه ما او پرتك هما توشوتان خلص بو نا لازم مرات دي هر 2 3 سالeden جارد مرلی بنر کار جارد او پزیک او پرتک چی بوی چونکه انا گوری کتابا دبی اف پنجشیر اف قانسیر دبی جسدی نوت جوان پرتکانا چی دبی او پرتک مثلا جانا دروی انسان تن عول باشن يعني نقو قشتك خرابنا جوانا هنا جسدی 5 حيوان دبی قانسير مثلا هناك نخوشار هي 5 سال هي هنا 10 سال هنا نهد بقانسير هما روجع عول ناب قانسير يعني لازم مره ويا جيزانه بمره زحف نترسم لمره دخوازه او برتقانه هر بوليب نا قانسير انا تمام نا هنا جسدي 5 حيوان دبي قانسير لا تشخواسي دندري روفي دمينه وتشخواسي وقت دي خوينا مرف فدخو خو مزندك ويش اغيجي بيسري جمزندبه ذاتن قانسير هو يعني وعده زفتا مدركات بحمدي خو او شغلي هو شاغي مثلا تشخوارني دخو او خارن جير دره ذاتن نخوشي معنا دبي خوجه ما والله سرتشي دخوم جي جارد كليه خو ناس دينم چون كيلو ناس دينه چون او قانسير او پنجشير وي خورني دخو وي خوارني دخو خو مزندك تعدي جل دورا خودك ناهي المثل ريفيوي اي سالم بشغله ناهي المثل كذبي بشغله جين باش يدمرنا اي بار ذات خوارنش اي باش ناهيله يعني انا بنجشير بو شكلي يعني وقت علتك هما وعده بزري وشيبو بزري خو همن بزر زياده دك وخويني بر خودك شينه خوينا انسان فدخو
zaten مگو پنجشیر دکه قانسیر دکه پریوان بیا خوینا مکیمه یعنی یک جه خوینه واندا دکه آد دویا جی خوینه و خو پنجشیر بروانی خو مزن دکه هرتم چو تشتیت دو خود جیر داره yani işler namide iş bence şehir ederim. İş berhal o merad خوازه اینش عول د مروه قانسری و پنجشیر مرد زف بکه و مرد خوشی خلاص بکه و چه صحتك باش پیشا مری و ایگو عملیات جیبونه یعنی برق نترسن الحمدلله انا في زماني وقت ما قلت پیش دو شويه هم عملیاتی وان خوش بونه عملیات راحت بونه و هم ده پیشتی عملیاتی و درمان درکتنه دوان درمانانا دخو او درمانا دخو در بزری ev penceşeri ev bizre kanser kuy deri hebe teleneri wana kuşt amri insan pe zede debe yani lazım mere morale xwe maneviyata xwe xarane ki yani ev çedbe binek ne xoşar çedbe ev imtihanek musibet lazım mere xodiye sabre be yani heki memlekete me sabr kim bu ye adem mere ehli sabre be mere ser her tişke gibi inşallah Dövrde işte gömmere balkeş çiye. Kerem Tümam. Vake hoca got yani her polip nabe kanser, nabe pençeşir. Lazım mere veya zanibi. Yani bir temaşavani men veya zanibi. Temaşavanın me gelek detirsin. Beli. Yani her polip nabe kanser. Goşteke, tişteke pır detirsin. Na belaluk yani ana ev belaluk cana ser deste merec derdik evi. Ser nige merec derdik evine ev belaluk. Ona belaluk yani çava go ev belaluk ana çedibin derbastibin. Belaluk jî di hundirê roviya doxta goçê dibin, polîpin ji xwe zaten. Wana hani ji sedî hîn 4-5 dibin pençeşêr dibin kanser. Gerek mirov netirse ji wan polîpa. Ya duda heya got polîpek dibe kanser yani en hindik 5 sal têr derbas dibe. Nêzî 7-8 sala 10 sala lazim e got derbas be gebe ve pençeşêr. Ew jî mühim lazım mere ve izanı be. و یا سیاسیا زیبیجم لازم گو امسر فاکتوری ریسکی بسکنن yani ایرو شخو zaten temaşavan lime gudari dikin işte go away bikin nehelen kanser buar çebe شخو zaten go kanser çebe be doktora be nehoşxana doktor متشاون nehelen mamosta mamosta az sualek tekafi naqabi مثلا عم دبيجن اوبازيتا يقلبون وبحركه بون Beli. السربي مسؤولية شوي. شخو zaten مني او بقول yani me ben serüye mijari iro pençeşera rovia sedeme gueji obeziteyi xurtbune qalawbune obezite beri nahal Avrupa gelek berbela bu le edil velatê me jî berbela bu ne samam beli velatê me jî zêde dibe obezite ev qalawbun ew obezite dibe sedema gelek nexweşiya tansiyon pêçê dibe şeker pêçê dibe, nexweşiya qil pêçê dibe, pençeşêr pêçê dibe, yani OSAS em dibêjin obstructive sleep apnea sendromu yani weke oxta bi şevê radikevin bênawan diçike. Bênawan dişeke. Nikare bêna xwe bi rehetî bidû bistînin. Ji qalawbûnê. Ji qalawbûnê. Ji wê qalawbûnê ew tiştê dibe em jê dibin obstructive akciğer hastalıkları yani ew nexweşiyê pişka spî got xetmandin weke qowa hêjêr dibêje wana pêçê dibin obezite yani obezite îro pirsgirêkeke pir mezin e lazim e got em nehêlin mirov bive obez pekî obez çi ye obez bejna mirov û kiliyê mirov dihesibînin jêr dibe body mass index duê dilê gorî bejna mere gerek kiloyek mere hebe Ligori amre merib u Na, amr tê tune bejin. Amr tune, tenî bejin. Dirêjbûna bejnê û kîlo. Obezite li gorî bejnê tê hesab. Obezite gorî li bejnê û kîloyê tê hesab kirin. Çawa çê dikin? Kîloyê mere li dirêjbûna bejna mere çarkoşa wê par dikin. Misalekî bejna wî yek û heftê be. Yani metrok û heftê santîm be ya jî 170 santîm be pardon 170 santîm be ya jî metrok û 1.7 metre be ve yani em çarkoşa wê distînin yani 1.7 em 1.7 dixin û taliyê em kilî wî li weya par dikin kilî wî em li weya par dikin oxta got veya hanê ser 25 re be em dibên xurt em dibên qelew وقتا گو سر سیهی دکه هم دبین اوبس. وقتا گو سر چلی دکه هم دبین موربید اوبس. یعنی ایدن
obezbûneke xerab nexweşî jê çê dibe nexweşî jê derket ji xwe zaten wana pir piskirêkek mezinin wanê gopser çelî dikevin jî îdin hingî teşebbüs dikin xwe zayıf bikin xwarinê naxwin li ser xwe digerin dikin nakin feqîran nema karî xwe zayıf bikin ji derin emeliyatê ve emeliyatê xwe zayıf dikin Made xwe çocuk. madê xwe biçûk dikin kelepçakê davên madê xwe îja obezîte pirsgirêkeke pir mezin e yanî nexweşiya şekir jê derdikeve şekir îro nexweşiyeke were ye şekir hemû sîstema xera dike mejî qalb damar çav gurçik sinir sistemî vana gişa xera dike nexweşiya şekir tansiyon mesela nexweşiyeke girîng e obezîte îja çi çê dibe lazım go mere nehêle ji bo obezîte çêve lazım mere waya bifikire obezîte jî yekemîn ji rûniştinê ji bêtevgerî lazım go tevgerek mere hebe lazım go egzersizek mere hebe tevgerek mere hebe îro mirov ji mala xwe de dikeve li erebê swar dibe 105 metre li pêş di marketê bi erebê derin marketê ya derin firnê nanê xwe distîn û tê malê Kes nameşe. ew tevger rabûyî jiyanê lazım go mirov bimeşe ew tevgera wî hebe li ser vê tevgerê lêkolîn çêbûne araştırma çêbûne tulvan lêkolîna meyze dike dibe ki mirovekî rojê 4800 gav bavêje mirovekî 6800 gav bavêje û mirovekî 9800 gav bavêje vana li hevdû muqayese kirine nerîne yekî rojê 4800 gav davêje nerîne rîska wî mirinê serê sedî 15 kêm bûye ji hemû tişta mirin yanî ji qalb ji mejî ji kanserê nerîne serê sedî 15 kêm bûye mirovekî 6800 gav meşiyayê nerîne serê sedî 32 mirin kêm bûye mirovekî 9800 gav meşiyayê rojê nerîne ew rîska mirinê serê sedî 40 kêm bûye avaya hejmareke pir mezin e û pir rind e yanî îro ja ji ber van lêkolîna pispor ji mirov dibe çe dibe rojê 10,000 gav bavê 10,000 gavê xwe meş nexweş dibe çi hocam dibe ji xwe zaten sibê heyayê var ez rûnanêm ez kar dikim ez derim mitfavê ez derim îşê me ez wa dikim na ne ew kara Ew nekare ne? na ne ew tewgera Gerek birek jû lot bejin mamostes heta varê karê malê dikim ew tê nakeve spor. na we nakeve tevgera ya tenduristiyê we nakeve we lazım go yani ya jin be ya zilam be ferq nîne lazım go derkevin rojê 10,000 gavê xwe bimeşin wexta go ew wexta wanî derkevin 10,000 gav bimeşe tu nebijî wexta go derketin ji derve mümkün mertebe gerek li seyarê xwe li erebê xwe swar nebin yani tê her marketê tê her firnê tê her mektebê tê her îşê xwe bimeşe her wer yani îro gerek mirov ji xwe planeke were çêke yani li kur û nişt navbera mala wî û îşî wî gerek ji xwe bimeşe her wer Mamoste em karin vêya jî bêjin ana hinek mesela nexweşiyê me jî hene tên dibe wekte got dibe ez meşiya me filan li derin malê êvarê te xwarinekê dixwe mada xwe tu je çwal dike sawar dike Spor balgur etkim dike tên malê xwarina bi yağ bi ulo Erê hemalekî me hebû em xwendevan bûn me dixwan li fakülte derdiket sporê dikir ji xwe tevger dikir baz da diçû ja li quntake bû navê Hacî Baba bû ayekî Urfalî bû diçû wê dirê ji hevakî me dît got wela filan kes heya wê dirê baz dayî reviyayê li wê dirê ji xwe lehmecûn stendî û li şehîrî çî swar bûyî hatî malê law digot xwedê bêbextîya li me dike digot rast davê yani weke xoca got mere derkeve tevgerê bike û mere piştî wê tevgerê jî rûnê xwarinek zêde bixwe tatliya bixwe ewa hanê pirsgirêkek mezin e lazım gomere nehêli obezîte çêbir obezîte yek û xew du lazım go xewa mere jî hîjyeneke wê hebe çawa yani mamoste? Vê demê dawî ev 4-5 salê dawîne lêkolîn çêdibin li ser xewê ê go xewa xwe distînin û ê go xewa xwe nastînin belkî we jî bîstî li derdora we heyê dibe heya saet dibe heya saet yekê şevê dudê şevê em şiyarin xewa me nayê Nikar tekemin xwe em nikar têkeve xew em saet şeşa jî lazim em rabe saet hefta lazim em rabe me herin îşê xwe tu çend saet reket ez 5 saet reket
5 ساعت ji mirovekî rihindik e. İja lêkolîn çêbûne lê nerîne mirovekî di binya 7 saeta raketiye. Birastî jî binya 6 saeta raketiye û ê ser 7 saeta raketiye. Lêkolîn çêkirine vana bi hevdûr muqayese kirine. Êgo di binya 6 saat û di binya 6 saeta raketine vana nexweşî bêtir doan derdikevin. Nexweşiya tansiyon bêtir doan derketiye. Nexweşiya qelb ya damar xetimandî bêtir doan derketiye. Nexweşiya pençeşêrê bêtir doan derketiye. Nexweşiyê me jî weke xirifandin, Alzheimer dibêjin ya bi Latînî bi Kurdî jî jêr dibe xirifandin, demans ya jî Tirkî nexweşiya bêtir derdikeve. Nexweşiyê weke damarê serî bixetime, damarê me jî bixetime bêtir doan derketiye û bi giştî lê nerîne nerînê govanê xewa xwe nastînin jî rîska mirinê serê sedî sî û sisê bêtir e. Xew pir giring e yani. Xew pir giring e yani xew ne got hema mere radikeve laşê mere îstirahat dike. Ne îstiraheta laş teneyê xew. Xew tişkî wisa ye got laş xwe nû dike. Zaten وعدي Weke laş şarj bibe. خو د قولونه مجي سرحد دكه Çawa yani mamosta? يعني وعدي مرة دكه خو او قولونه مجي تيد رادكه يعني انا هنا كان Xwanin naxwin tiştekî هنا ben كان ما naxwin ji bo wisa مستكرم mamosta. كر ما مستكرم كر نورمال ده وعدي بري ام راكم لازم ام برشي راكبن اجا ام بزكيه تير رادكفن ومع داخل تجكرنا صوار وبلغور فلان رادكفي جي ميركو جادر معداوي ورافيوي وق اشقي هيدي شغله ويشا ويا نراكتنا ويا نراكتنا وكي بيشي ما كرم كرنا وعدي ما خوارن خوار لازم مرا مع داخل يكجي بك خوارن يكجي بك آف ومرا يكيجي فالا بهيله ومرا هرتم بزكي برشي راكبه Zikê pirçî. Mamosta me li ser vê mesela hepkî bistekin ka me stranek guhtar bikin kerem kin. دبجن قلنا خوشاي ويقولي سلام دبجن قلنا خوشاي ويقول زبرم رباني بختر الشاي ويقول زار دردم يكبو نسل هزار عجبي جاني خواب وما بزار وقت دردم يكبو نسل هزار عجبي جاني خواب وما بزار قلا زري ويقولي زري قلا زري ويقولي زري برشافيم هر وري ويقولي زر دردم يكبو نسل هزار اجبي جاني خواب وما بزار دردم يكبو نسل هزار اجبي جاني خواب وما بزار قل من بأفيني ويقول أفيني قل أفيني ويقول أفيني أزبو مام أو بوزيني ويقول زار دردم يكبو نسل حزار أجري جاني خواب وما بزار وقت دردم يكبو نسل حزار أجري جاني خواب وما بزار ساعت خوش مالا و آوا
مامۆستا me got xwe ji bo tenduristiya mirov gelek giring e hûn jî we gotin berî ku em razên gerek em xwarina xwe kêm bikin li ser vê mesele dixwazim pîçkê din hepkê din bisekin mamoste berî ku em razin çend saat em xwarinê nexwin Tu bixwe mesela em ez nexweşê xwe dibêjim heta ji we hebe şîva xwe zû bixwin. dibêjim piştî şeşa heftan tiştekî nexwin Yani ez dibêjim aynen ez dibêjim şîvê bixwin. Yani saat 5 bi 6 bi berqed şeşa hefta derbas neke şîva xwe bixwin. Piştî şîvê ez dibêm hûn karin avê û çayê bixwin. av û çay Av û çayê ez dibêm heta fêkiyê xwe jî bi ro bixwin. Hûnê çi fêkî bixwin bi ro bixwin. Ana li welatê me bûyî adet bûyî saet 9 dehê şevê 11 şevê te lê nir fêkî anî. Ew fêkî giştik di mada me re de di qolona me re de disekine wek bigo wadê me re radizê çawa çavê me re lazim bêgirtin neyê girtin çav çê nabe roviyê me re jî mîda me re jî lazim ew jî îstirahat bike. Yani ana vana ne got lazim 24 saat lazim bişoğulin. Çawa îstiraheta însanekî heye diyem dibe ma 7 saat ez ranekim çê dibe ma lazim qolonê me re jî mada me re jî gurçikê me re jî evana jî îstirahat bike. Heta dilê me re jî wadê me re radizê te dilê me re hinkî wa hêdî dişoğul weke jî îstiraheta xwe distîne. İja ew galetiya heye di nav welatê me de yani berî rakebit elê nerî mada xwe qolonê xwe tije xwarin kir ew xwarin dibe teşxale hel ez dixwazim temeşevan vêya zanibin fêkiyê xwe hertin bi ro bixwin. bro Bi ro hûn ew jî çend porsiyon mamoste yani hinek seniyê xwe dije fêkî dixwin dibêjin ji xwe fêkiyê yani tiştek nabe ew jî şaşe newsa mamoste navê jî şaş yani hema ayî senîk tije ew jî şekir e tu wê seniyê Yani giştî ma heşeyê huzurê ma mî pes çêlek ne wê şînkayê dixwe xurt dibe. bele Neyse. Yani gerek ew jî mîxtareke wê hebe yani mere gerek parê sînorkî parê wê hebe. bistîne mere heş her fêkiyekî mere pareke bistîne ji bo tî di bedenê mere de vîtamînê mere tê kevin ciyê xwe serrast bibin. Ama mere bi fêkiyekî tenê giştikî madê xwe tije bike ew ya nekarekî baş e zaten berê jî mesela zamanê kev jî mesela digotin mesela mêrû ku hingî ecûr xwarî li zikî wî ketiye. Yani xwarin wadê kî janê tu zêde bixwe li zikê te kevin. Derbarê xwarinê de lêkolîn çêbûne. Lêkolîn çêbûne gotinê kabira mirov xwarinê çawa bixwe. Yani kîjan rejim baş em ê werê bixwin. Derbarê wê de çêkirine. Mesela jêr dibe Akdeniz diyetî heye, Dukan diyetî heye. İja çeşidekî nû derketî li Japonya jêr dibe İFA, intermittent fasting jêr dibêje. Yani bi navber xwarin. Çî weya hanê divê lêkolînê de li Japonya mirova rojê carkê xwarine. Weke dora saet 16 piştî esir çara de. Rojê derbekê xwarine. Piştî saet çara xwarin û pêv piştî çara xwarin û pêv ji çara heya saet 6 gotinê tu karî tatliyê xwe jî bixwe fêkiyê xwe jî bixwe ji 6 û pêv gotî nexwe. Ve xwarin dîsa gotî tu karî vexwe avê çayê qehwê tu karî vexwe yani zoxta dibe pirsgirêka tê ye xewê hebe dibe ji 6 pêv jî tiştê ku te hişyar bike weke çayê ye weke qehwê ye weke tiştê gaz yani weke qola ye hepsî ye gotî van tiştana jî venexwe mirov talî saet dora deh û nîva amadekariya xwe xewê dike di azad radikeve yani bifikirin oxta got yekî saet çara di xwarinê bixwe heya saet 11 ji xwe zaten ew mîde vala dibe. mamoste hinek kes jî dibêjin em birçî dibin û em nikar birçî razin. Minê weya hinî jî Hin ji wan re hîpoglisemi jê dibêjin yani mesela însanê wilo nikarin birçî bibêjin mamoste hûnê ji we wana çi bêjin? Bilê. Gek di sata careke tiştek bavêjin devê xwe tiştek bixwe. Vanê got hûn dibêjin wana hejmara wan kêm e ne zêde ne ama algiyeke werê heye. Yani di nav civatê de di nav civakê de em mirov em hevdû manipüle dikin. Çawa? Em dibêjin ki ya demazikê birçî naye raketin. Yani ew feqîra hanê tişkî wer nehatiye aqlî wî jî ha em ber wî dixin ew weleb xeberatê ya ew zikê birçî naye raketin kam tişt nabixwin.
Halbuki ne var tera ketandın. Xwarna şevê ji pir talûk ne? Xwarna şevê zehmet sıkıntıya. Ji ev intermittent fasting gera dikevin û pêv sibê serê sibê oxta gora dibin avê vedixwin, çayê vedixwin, ava fêkî vedixwin ama dîsanê jî tişkî naxwin heyya saet çarê êvarî. Saet çarê êvarî xwarin tu çi bixwe tu serbest. Voka rojî yani o zaman karim Dişi bir rojiyê. Dişeber rojî ne? Tamamen dişi bir rojiyê divê intermittent fastingde tamamen dişi bir rojiyê ji xwe zaten ji wî awayî bala me kişand. Me got ev tiştê ku hûnjmer dibêjin intermittent fasting rojiya me bisulmana ye. Erê çend salê me dikin? Ha rojiya me bisulmana ye. Li dîsa tişkî dijî ez bêjim mervekî me heye mirovekî ixtiyar emrê xwestendiyê Xwedê emrê dirêj bide, Xwedê şifayê bide. Emrî wî niha nêzî 9 sala ye emrî wî. Maşallah. Pişî wî gayet li serî wî. Ana emrûnê li vê dirê wî re civatê dînin bira wazal me bike. Ji me qala berê bike. Were hişî wî li serî wî ye. Ev mirovê hanê ji 1947 heya vêga herov rojî bû. Rojê mübarek netê yani rojê îdiya netê de herov rojî bû. Rojî bû. İnsanekî alim e şêx e çûyî ba şêxê xwe jêr gotiye ki tu rojî bigirête. Tu wî ji we ji xwe kirî almanin û rojî girtiye. Yani îro yekî ge emrî wî 9 sal bi 9 sal bi cemere rûnê û bi hişekî tamam bi aqilekî tamam ji mere civatê dîne pir kêm in. Bele. Tune hema bêje ama hişî wî gayet serî wî duê dira jî mere dibîne got ew xwarina hindik aslında ji tenduristiya mere tiştekî baş e û divê dira mere tiştekî dibîne serê bernameyê de me gotine me got mirov bi diranê xwe mezelê xwe dikole. Bele mixab. Demek ki wexta got mere xwarinê hema tiştê got pê îdara mere bive, tiştê got mere pê birçî nebîne. Tiştê got mere karî bi jiyana xwe dewam bike. Mere bixwe bêtir ji tenduristiya mere fêdawê heye. Ji ber wî awayî li Japonya dîsa lêkolînek di çêkirine gotine mesela duê lêkolînê de dibe hundirê 2 meha de 5 roja sibê heya êvarî dibe xwarinê nexwin û avê ve nexwin. 5 roja. 5 roja hundirê 2 meha de 2 heyva de yani 6 rojî de 5 roja. Yani ji 10-12 roja Tiştek naxwe. sibê heya êvarî tiqet tişkî nexwin dibêj. Merv karibû bisek namamız. Dibe rojî ji xwe zaten. Yani bir fikir tu sibê xwarinê naxwe heya êvarî tiqet tişkî naxwe. Şko zaten dişibe rojiyame evjî. Yani şko zaten laşê insana sistemeke Xwedê Teala Azze ve Celle wisa xweşik xuluqan diye lazım û got mere imkana îstirahetê jî bideye. Yani çawa got mesela mere bi rê ve derin mere dibetile mere dibe kas bîskî rûnê îstirahet bikin bira çogiyê me bira piyê me bira hevkî îstirahet bike lazım û got carna mere ev jêr dibe gastrointestinal sistem yani ji devê mirov bigirin ji ziman dev dirana bigirin heya got digêje rektumî lazım û got mere ew gastrointestinal sistem carna bêhêlige îstirahet bike. Hatta me amasa dibêjin ya roviyên mere mêjiyên me yê duyemî ne. Yani ji bo çiqa merev xwarina sivik bixwe, çiqa merev xwe rahat bike, xwarina giran nexwe merev xwe baştir hîs dike ne wisa yani. Kesinlikle oraya. Cana tesîrê laşê me hemûyan dike yani. Cana rovîl me jî dixe, cana jî me jîl rovî dixe. Misalekî Ana zaten ew çawa dibe mamoste? Ama jî wexta ku yekî bifikirin pirsgirêke gûî heye, stresa wî heye, depresyonê de ye, tê dibe wele ez nepixî me. Madê min dêşe, ez qebz bûme. Bele. Tu lêkolînê dike, tu endoskopî dike, tu kolonoskopî dike, tu tehîlat dike, tu tişkî peyda nake. Wexta ku em jêr dibên anamnes yani wî nexweşîrê em dibên ev nexweşiya teşkengî dest pê kirî, çima dest pê kirî, wexta ku em wê pirsê dikin, em wê lêkolînê dikin, em dinêrin ha vî nexweşiyê me psikolojiya wî xerab wî depresyonê de ye, îca me jî li rêviya xistî, rêvî xweşik naşixulin, tembel bûn ji ber wê were ye. Wexta ku psikolojiya wî rast bi, rêvî jî rast. Rast tamam. Şko nexweşiyek derbarê ve jî deyî, jêr dibe irritable bağırsak sendromu. IBS dibêjin, irritable bağırsak sendromu. Van nexweşana gelek cara dişinin cem beşa psikiyatrî ji wan re ilacê depresyonê yazî dikin, tu nero baş. İlacê depresyonê jî qebûzbûnê nakirin mamosta yani. İhtimal heye tabii ki ilacê depresyonê qebûzbûnê bikin. Yani her ilaç
her ilaç şu zaten تأثیر عالی دنگ که ihtimalek heye go tesireke çavut bike. Her ilaç o ihtimala ve heye. Ama yani fayda ve zarar. Meli veya hani biz berevde. Oktay fidayı bitir ve meri bilir. سر قبض بونه ته بحث کړ ته دې بسکادن سوال جهاد یما نخوشی معدی عولتی از دی دبس قبضی سوالا من عول از بیم تو آوی و دخو و ناخو بله تو تیرا خو آوی و دخو و ناخو Öyle. پر نخوشی من دبس آوی و ناخو ایجا هم دبی روژه که ماسی 3 لیتر 4 لیتر آو لازم تو بخو آدو دویا هم دبی سترسات هی تونیه Ben. چونکه وعده انسانك بسترس بن چاو انا وعدهم كيف خوش بن رويه متى دي خوش دبن يا دا كيف مره خراب و رويه مره و نخوش عيني تشت در ريفيه مره يشيد به دمعده مره يشيد به اجا حسابك كان ويجي مره هنا بچكك ريفيس ريفيه زراف مثلا 4 متر ونيف قولون متر ونيفك معدام مره من چخواس منطقه مزنه تول سر ويا بيتر تأثير دك يعني أنا كيف خشبونا مرة يادا كيف خرابونا مرة شاول سر ويجي مرة تأثير دك عيني تشل سر روفياج تأثير دك وعادي أو إنسان كيف خش بتولين ريفيوي تقر خش رايد الشغله هذا برسكريك توني وعادي أو إنسان بكدر بحزن بتولين الريفيوي نخوش خوار نجی ناخون مثلا هنجوان خوار ندخون هنجوان خوار ناخون هنك جوان ناخون تيوا سراس ناشغله تولينا رجعنا عمل دبي جانا دبي خوجه ولا 4 5 روزه از دستاوا خو مدرنا خستيه يعني ستريس السروفيا پر مهمه او عاده ذاتن ستريساوي انسان سراس به روبي ويجي خوشك دو شغله او تشتمه بحث كر ادناف خوارنه ده او كيمياساله ايجو تعادل ريفيا ذكر او انا يزو درباز ذكر وچاغ ريفي ديوا سراستر دو شغله بصحه دو شغله جبر هالو لازم مر ستريسا خوي اضافه قاتل ما مست پرسك هاتي دي سال سر ويا دوام بك جمره شانديه دبجه برنها سمها تانسيون و شكر مره دركت د ابتستام د خوين دركت يعني دبي از كارم كولونوسكوبيه بكم يعني يعني فقط از كولونوسكوبيه بكم عن نكم في شكل هي وعده مثال جانا و ما مستجل فر جانا درماني دل مثلا خوازن خويني روح بكن جانا جبرواني جي مثلا خوين تيج دستافي وجانا جي باوسير هي جبر باوسير يجي خوين جيتي اساسيا يعني انا خوازم اي عمري يسر تشلي بمتقى روكي قولونسكوبي بك يعني برق قافي خو مجي خو هنكي وارحد بك وعاد مرجع كي بك حتى 5 سال 10 سال لا لازم مجي مرد كذا نما مرة حتى تردبه يانتي هرتم بيجي عجبات الروفيه مد قولوني مد تشتك هي توني دي هرتم ستريس دبه انا قال لك نخوشي معي سال كي ضرورتي دجار كي شيء كي كولونسكوبي خوشي خلص بك برقم مجيت رحت بفي اجا ابن خوشي ماجي خودي شفايه بدي هي وعدين مستعد بشخور كولونسكوبي تشيك باش وانا زي في هاجي بيجم يعني مو بحساب كولونسكوبي انا هناك نخوشيه ما هنا تو يقيم بجد فان دولتي غريب تنجمع تولينر برسي مثلا الولايات انجلترا هولندا جانا 2 سال وقت دنوان دبهر 2 سال دنوار زي كولونسكوبيا تبك يا انا الفان دارنا نالويه يعني محيفك دو هيفه حفتاك دو سيروج يعني حتى دو سي مات لين كولونسكوبيا وان هاد كرن يجبر واني مرة كولونسكوبيا خو بك مرة مجي خو باقش بك خوشتره چيتره Yani de tenduristiye de biskadi jimago jbo khatre go ev pençe şer dernek ve programı şopandini hene. Yani jerde bir tarama programı. Duana da şu zaten orta 40 sali u 5 sali merecer ki okta go kolonoskopi bike dibi ki hayat 10 sala nema hujjet kitubik. Orta 5 sali u 6 sali jmere derbeki ilki. و شستی و پی zaten کم دبه یعنی شخو zaten وقتا هردو temizdir که به پسکرک نینه جبروی آوایی لازم گو همو مروف عمری وان ارتا 45 جار کی ارتا 50 جار کی به کولونوسکوپیا خود چک بله ما مستمع بحث عملیات کر گاوانن لیت خازم سر و مسئله بسکنم پشت عملیات دلاشه مرف ده بدنا مرف ده چه دو گهره
يعني امكانهم وك بريجيانا خو بدومينين يعني تو يقين بك او بالريفي هاتي جريدان هي الريفي تشخواسي زحف جيبه في حقصانا حياتات كيم دبه روفيا مرف كند بالنفس وعدي تريد عملياتا مثلا مقالكر وعدي مرحله اول دبه يعني هندق الريفي تيجي كرن وعدي هندق الريفي هات جي كرن وشاغد جيانات تو تشغلت شينا بتي اي وقت وبرت ادامه بك نا وعدي مثلا عجلنا كر مقدور كر او قانسر البدن تهنكي وا زي ذكر خرطبو او شاغ الريفي جانا ام قالك يجيدك وعدي ما الريفي قالك جيكر ايوش او انسان ويخوارنا دخو بدني ناس كان هم درد كفي يعني جوي خوارنا استفاده ناك وشاي تشرد بقدوم دكفي ضعيف دكفي طاقتاوي كيم بس هذا ما نخوشي دنجينا طاقتاوي كيم دب قرب نخوشيني دنجي كفي قرب نخوشي دنجي كفي ونما كارت دي وك برا حركات بك جيانا خو بسراستي بك ايش برهالو شو قاسي مرا اول مرا في نخوشي مرا زف بك ومرا خو عملي هي عمليات بمرا عمليات بك مرا زوجي خلاص بفي وبيشتي عملياتي الحمد لله درمان دركتنا فان درمانانا او بزري وقانسير كشتكتين كشتن ومرا برحتي جيانا خو جارت ادامتك يعني تشغلت شي نابه يعني لازم زانبون هبه ولازم مرا مورالي خوش خرانك شي دبي يعني فيها مصيبتك بسري كسكي هات لازم سبراوي هبه وعدي سبراوي هبه وقنعتاوي هبه يعني درباس به انا هنك نقوشي مهن از شعب عندك از ما تهين ساغه يعني هذا صار 20 سال درباس بي الحمد لله بس كم صادق باشترد بالماموسته بشت عملياته يعني انا هرجار جانا خو بيا واي بدومين يعني هرجار يعني انا نقوشي مهن لا شوانه تشتغنا منه يعني في شكلي انا هنك نقوشي مهن الريفيه وان تجي دك تو بحفدور قريده جارد دستاوا خوي مازن برحتي دك هناك جهان مثلا خو مقدور دك هواش مجبور تو الريفيه وان تي دوري وان تزكي وان تفدك وش هذا دستاوا وان وردتي وش دي كيسكا قريدن الروجي جار كي كيسكا قريد دغهرن يعني ويا هنكي مشكلات البته اما جارد وعده انسان تديوا پسیکولوژی خو خرانه روحی خو خرانه يعني في مصیبتك انسان جار کار ايش میشه خو بك کاری خو بك انا قال لك انسان انا بين خوشي در باس کرد تو هي مشوانتنم يعني تدي جيانا خو خوشك ادامه دكن يعني باش او مره حرتم مرب حکیما بك مثلا وي روجي جينا خوشكي تلفوني مكر 2 سال بري من خوشياوي زفت كريه تركتو ميده جوالاتي شرناقي جزيره هاتبو جمع 2 سال بري مزد كريه مشاندي جيكي مازم قلتي كوراش خور عمليات بفه 2 سال ماي عمليات نبويه 2 سال ماي عمليات نبوي هنا وروج تلفوني مكرد به خوجه دواز عمليات بوم دكا مشكلات هي نينه كورما 2 سال تتشركر يعني نخوشي كوانيت بدنيه تشي بوي وتهمال كريه يعني لازم مره وي جهالت هناك مره زانبه مره با حكيمه بك مره كي قناعته بك يعني مصيبتك هات سري مره تداويه ويش لازم مره بك بله خبرات امام usta من موزیکا کادن strana کادن گفتار بکن و پاشمه بردوام بکن Çevinek bir grane Bite halimin verane Gava estene bine Nava dilim talane Gava estene bine Nava dilim talane Ezim stranek bir sazım
ezim helbestek benavim دخوزم بتزرع قلبim اشتراتش مرالازم ezim stranek besazım ezim helbestek benavim دخوزم بتزرع قلبim اشتراتش مرالازم لدواره أثبتم شبك عاشقتم اسري جوایت بیریامم وکوان مختاجتم اسري جوایت بیریامم وكوان مختاجتم ازم سترانك بسازم ازم هلبستك بنابم دخوزم بتزرع قلبم اشتراتش مرالازم ezim stranek besazım ezim helbestek benavim دخوزم بتزرع قلبim اشتراتش مرالازم Saat خوش مالا و آوا بله ام بردوام دکن ماموستا گلک پرس جیتین دبیجن یعنی تکلیه نخوشیه دل و پنچشره رویان به هفره هی یعنی تماشاوان محب که ترسی یعنی اکو نخوشیه دل بوان رهیه بهتر بالا خو بدن گرک بالا خو بدن سر و پنچشره نه بله این نخوشیه دل بوان رهیه نه معنی گوی پنچشیر یا پنچشره رویا بوان رهبه لی اگ پنچشیره روی وان رهبه و تداوی بوبن کموتراپیستن دبن رادیوتراپیستن دبن دبی گو او علاج و رادیاسیون باندور سر دل بکه دل پی نخوش بکه بله احتمال که وره هیه جی آلیوی اوایده لازم گو ای تداویه پنچشیری دستینن ده کنترولا دل ده در باسب یادن risk faktörü pençeşeri yani go işte go dibis sedema go pençeşir çebive dibis sedema go nexoşiya dilji çebive misal çıgare risk faktörü ke jbo pençeşiri hamu pençeşira bi taybetji a roviya çıgare jbo xatri nexoşi dilji risk faktörüye ew çıgare mirove go çıgare ve duxu u pençeşir tê derketiye گهین وی چهاری دوام بکه یعنی جوی پنچشیری گنمره اویجا نخوشیه دل تدر که ویج نخوشیه دل بمره یا یک آدن عراق مثلا گو عراقی و دوخه وقتا گو پنچشیر تی دردی که وکه مگوگش پنچشیری تش بینه جوی نخوشیه دل تدر که ویج نخوشیه دل تشتک بیبی یادن اوبزیته اوبزیته ریس فاکتوری که پرمزنه یادن مثال خوارن وقتا گو خوارنه که جبو تندرستی نباش به یا رژیم که نباش به اصول که نباش دخو و دخو
ihtimal heye çavuk pençe şer çekir nexweşiya dir jî tê çêbir. Dibeme bêtir çi bixwin mamoste ji bo ji xwe kanserê biparêzin? Yani mümkün mertebe ji dêba got merebê mere çi bixwe merebê mere çi nexwe. Yani tiştê xwezayî çi bi mere karî bixwe. Ama tiştê got ji mer fabrîkasyonê tiştê got xwarina amade ye. Îro wexta got hunderin marketa hundinerin goştê amade heye. Dönera amade heye, kebabê amade hene. Her tiştê. Lahmacunê amade hene, pideyê amade hene. Yani vana giş aslında kimyasal katkı madde navandene. Vana giş tendürüstiye zararın. Yadın misal işte gozarok dukhun. Jbo xatirê go nexweşiyek çêbi ve zaten dibe go bandoreke demek dirêj hebe nexweşî derkeve ortê. Xta go mere carekê tiştekî dikiş xwe zaten nexweşî jê çê nabe. Misal carekê zaroka cîps xwarî nexweşî ji we çê nabe. Ama zarok her roj cîpsê bixwin. Her roj xta go tiştê go vexwarnak bi gaz yani weke şixulê qolayî pepsî van tiştana her roj go vexwin. Vana zaten nexweşî çê dike. Misal ava fêkiyayê amade meyve suyu dibêje jê re ava fêkiyayê amade hundirê tije kimyasal tije şekerê katkı maddesi ye. Vana nexweşiyê çê dikin. Yani mümkün mertebe gerek hemolatiyê men xwarina amade weke wek şolê got zarok em dibên aburcubur zarok dixwin gerek mümkün mertebe wana kêm bikin qedexe bikin ya jî sînorekê ser deynin. Yani zarokekî 5 salî 6 salî mere pê nikare wexta got tu derkeve tu her marketê bi zarokare ew ê ra jî cîpsê ew ê ra jî çikolata ew ê ra jî Lê hin zarok jî mamoste ji xeynî wana tiştekî naxwin. Yani ava dêw Almanna dêw bavayê. Almandina ne wisa? Almanna dêw bavayê ji dêw bavar were rehettir tê. Wexta got ber zarokê xwe rûnê jêr biaxive Bêtir jêr bi sabir mijûl be. bide wî qanî bike zaman distîne. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika lazım o go wî zamanê xwe ji wî zarokê xwe xerc bike were jêr zehmet tê. Dibe işler ne başına xwe na dibe ez dixwazim lawik digirî zarok küçük digirî ê dibe tamuştu. ji bo Bine hîn ji bo rehet. ku negrî. Ji bo ku negirî yani halbuki 10 dakika bi zarokê xwe mijûl bide wî qanî bike û zarokê bêje tamam. Ya tamamen belkî me nikare ji ortê rakî xwecam ama mere kare sînorekî dîne ser. Misal bêje çe rojê carekê pardon heftê carekê roja wê aburcuburê. Ew jî negahma her wê rojê her heyfa heftakê jê hêlîne. Gerek ew jî sînoreke Ew bine, jî tamam sînoreke olsun. yani tiştekî wê bixwaze. mamoste wekte kerem kir ana tidî gelek malbat wadê zarokê wan mikurhetiyê dike divê de ka şekerekî bidî wî tiştî şêraniyekî bidî ber wî aş bikin misal ya da parakî dixi bêrîka wî bi her dikanê ji xwe tişkî bikire berqa kêfa wî bê bu yê şeklî wan di elimên nebajiyê îja ew zarok ew gede yine çûkbûnî di elmê van xwarinanê hazir van xwarinanê wek me got tu dî hem Weke çikolata, şeker. çikolatayê yaxa wan zêdeyê Bi taybet cips. şêraniya wan Yani zêdeyê elvê derê bi herfê Dibêjim- mezin dibêjim û peyva tê şîr birî xwecam. Ez bi herfê mezin dibêjim ez bangî hemolatiyê xwe dikim ez dibêjim van cîpsa ji jiyana xwe derxin. Ji xwe dibêjin navê de xweyek heye min ev çika bixwe dixwaze bêtir bixwe ne ev rast e mamoste? Ji xwe zaten wexta got yekî wê cîpsê dest pê dike heya got wî torbîvalaneke danayîne. Erê. yani xwe tama xwarinê xweş dike Böyle. ana goştî wayê wadê tu çi xwasî xwe pê werdike tamayê xweş dibe û tu bêtir dixwe tu bêtir dixwe mamostel vere xwe wê çi dibe sebebê nexweşiyê dil jî Belê. tansiyon jî çêbive îja hîne zarok tu lêner biçûkanî di elm şorayê yani xwarinê şor dixwe tu lêner wadê rûdinê salate tê ber wî hema xwe pê werdike yani veya di bo tabiatê însan ji ber wanî lazim dê û bav li ser bisekin Mamoste hîn însan jî nikarin vê xwe xwarinê bixwin. Misal Türk Nefroloji Derneği lêkolînek çêkiriye gotiye la kan binerin hemolatiyê me Tirkiye rojê çiqasî xwe dixwin li ser hezara bi hezara insana ev tişt lêkolîn kirine derxistinê nerînê got îro li Tirkî her hemolatiyekî me rojê nêzî 17-18 gram xwe dixwe. 17 gram. 17-18 gram xwe dixwe. Halbuki tiştê got em dibêjin gerek bixwe çiqase em dibên 5-6 gram e. Yani 3 cara 4 qata lê
ام خوی دخون وقتا گو ام خوی پر دخون ام خوارنی پر دخون وقتا گو ام خوارنی پر دخون İşte hamara vetken o zaman. tabii iştah vedkin haşa huzuri ana betar veteriner hekim betar jme beter vitiştizanin hun her klinika ke betar hun evner kevri khoyle heye Çavayan. kevri khoy heye dedim ber hayvana dedim ber hayvana او kevri khoy hayvan wî kevri khoy da alesi u em dixo da alesi u xwarin em dixo çima ji bo xatirê got ew khoy iştaha haywanî veke kevri khoy hene ew kevri khoy bi vîtamînin jî ew haywan wî kevri khoy da alesi û emê xwe dixwe pûşê xwe dixwe kaya xwe dixwe ji bo xatirê iştaha wî vebe wexta got xwarin jî bi xwe be iştaha mirov vedibe ew cîbsana jî bixwîne برونن بخوینن اشتها مروفا بدکن اشتها انسانا بدکن وقتا گوری هیم بهتر دخون ايش خو zaten هندروی تجا قطق مادسیه او یاغا و یاغا کنه باشه Baharat جوزارو کاجنه باشه نه سما و یا حضرون او بهارات. هندروی تشتی ده ان تشتی محسوم خو zaten بهاراته ان تشتی محسوم بهاراته zaten جبروی اوایی gerek يعني تقول إن نخوت قال كي جاي بخوجة لازم أربش كي قال بك إم أنا بخوا نخوشيم وعدتين از پر ضعف لسر ماس دسكن ماس وبنير إجا أنا مالباتين نه زاروكي وأنا ماس دخو نه بنير دخو Pener şu zaro kat hasnakin mamosta. أريقات جي Ama حد çıktın jbob zaro pener يعني hasbkin. وانا عالمين وعده هنا بتشوفوني ديو بافي وان بوان رونين وكارب بنيري شكل هي يعني كيجان بنير كيفا زاروك جيرد خوازي وان برخينه او زاروك بعالم بنير وماس برميبه Dibeci mamosta yani ek zaro ka ku mas tuqa pener ne xuji dibe. Tişte gule he mamosta. والله يعني بنير بخو باشي اما ماس تدي جار Şiir pener mas her saat yek buxa dibeci jwa jere başa yani edin ne xuji dibe. يعني في شكل tam ciye hevdu nagrin ama tevi mani jî يعني tam ciye hevdu ama tevi انا mani jî تتش دوسا بنير ناغري تتش دوسا بنير ناغري مر بنير بخو بنير پر خوش لماس تدي هرتم هي هرتم مر کار پیدا بك وانا مثلا ايفاني كاركر زانن اي كاركر وعدد فابريقا وان دو شغلن دجيه صناعيه دو شغلن حرو لازم سينيك ماس بخو مجبوري وي Master xuji dibe male çekin ne sama mamosta. المال تابي beli ne fabrikasyon مرا المال شيء خوشتري يعني انا بنخوشي مبخوا كيجا نخوشي از بينم از بين كروم من لازم تروجي سينيك دو سيني ماس متقط بخو ها انت ماس پیدا نکر الجيكي غريب تنها خوار متقى قدحك دو يا دو قدح متقى فخو جيبو او كيمياء سالي ده ناف خوارنه ده تدي بي تسير كرن يعني او تسيرها سر رابط o kimyasal madde aslında zaten li ser ve çike dinvisine okta gohun tişteki dikirin mesela okta dibe içindekiler tişte gote dene yazdıkın mesela be koda yazdıkın navivan yazdın kodevan çi kodevan be eye despedike be harfa eye despedike dibe E301 E302 E303 usa yazdıkı Ama kodana اوان قودانا از نابیم وان قودانا یعنی قود دکن از وارد بیجم یعنی او هنا قود هنه قودنی تهلیکلی نوانا تهلوکه نوانا او قطق مادسی تیو معنی او قطق مادسی نافدیه او قطق مادسی جی insanlar rabaş. Mesela mamosta ev nav krakeran da nav bisküvitan da prani pişwan da dibejin ava peneran heye. Beli. Ev jine başa toza ava peneran. Ev jine başa ne olsa? Beli. Oxta go bu toz dibi kimyasal dibi fabrikasyon. Ama hani ne baş? Şu toza şiir mesela. رنا بانرجي يعني وكرم كرم حتى مرة هبه مرة المالا خوش خور ما يابك بمايا تابعي يعني وماجي وكرم كر عاني شكل ده لازم يعني مرة المال شيك ما استيخو çareseriya ve go em bizaroka nikarin. Çareseriya ve çiye? Ya misal Deve yani konakın mamosta yani. Böyle- Pener tenakın deve böyle koyan. yani elhamdülillah emeji zarokenel mali emeji zarokek meheye misal dibi çikolata pir hazdike. Dibi sibe zut taşte çikolata tün ebi dibi az naxu. Uy. Şeref beca. Beli. Emji dibi tuzane. Naxu. Kif tuzane. Ew bigri ew merşer bige ew bidu bistine em dibi nat tün çikolata tün tuzane ve xarin evti ve bu xubxtu naxu kif tuzane. Cana devbav pir aciz dibin birasti ama go gerek devbav bixwe karibe. Yani biraz zarokê xwe neğeydin. Hele zaten biraz şiddet hiç tünebe. Zaten veya
tişkî pir aybe ama yani biraz dev bavjî duwî warî biraz sabit bin yani biraz bêje ez tune ez nadim خود جارك مرة بيا زاروكا بك yani شو نفس va masteyî يعني penereyî زاروك zeytuneyî tê bixwe vana xwe tu naxwî jî wele tu zanî tê benda firavînê be ya tê benda şîvê be karî bazarekê bi te bike tê firavînê bidim na firavîn jî ez nadim te ez yani firavînê jî çikolata nadim te gerek wan çivê bir jî şey nadim bihêlin te. nefsa mamosta Ne guan birçî bihêle weya tercîha wan e weya biryara wan e yani ew ê bêje ya keça me kurê me ava xwarin ev Xwarin tê bixwe evet kerem buxa buxa nexwe nexwe û misalê me veya pêk dînin zarokê me wek me dike مالا yani mamosta demek ki dirêj 2 saate 3 saate naxwe talî dibe tamam kajmir mas bînezê mas rûdinê nanu masê xwe dixe yani ji ber wî awayî lazim got mere jî biryarek mere jî hebe û Mere bi sabir sabît be. be mere sabir be ji ber wî awayî yani zarok pêşeroja me ne بله خبره وی zarok pêşeroja me ne û zarok ayna dê û bavayî ye bira tu mirov zarokê xwe rexne neke bira nebêje zarokê me ne baş e ya wanî ya wanî ye yani kusura me efû bikin zarok ayna dê û bavê xwe ne dê û bav çi be zarokê wan jî ew e wî awayî biraqe yani wê zehmetê bira bi zarokê xwe bikişînin اره bira 10 deqa 15 deqa nîv saetê bira bi zarokê xwe mijûl bidin biaxivin bipeyivin bira wan qaneh bikin خارن جی گلک گرینگه نه سما مستا یعنی جبو عقلی وان جبو میجیا وان جبو تندرستی وان teqez were ye yani جبو شیر بون چه فکر ما مستا دوان سالین داوید دبیجن شیر پشتی 2 سالدن جبو انسانان تقز نباشه na yani دناف geldi دناف medya civaki de tişteki bulo berbela bu yani evrasta ne rast na yani na yani ema wexta guam tişkî dibên we belkî balawa tesira şir tine dibêjin balawa kişan dibe belkî wexta guam tişkî dibên em divên li filan derê lêkolîn çê wî em divên filan lêkolîn were dibêje filan tişt were dibêje yani wexta got îro mere bê tiştekî baş û ne baş e lazim e got mere wê bispêrî lêkolînekî ne fikreke yani em yani mirovek derkeve bê me zorê difikirim tamam hurmeta me ji fikra te heye tu kerûyî çi tîş xwe jîr bike tu zanî ama wexta got mere bi giştî bi tevahî ji mirova re bêje lazim e got wî tiştek mere bêje mere bispêrî lêkolînekî bispêrî kitêbekî bispêrî qilavûzekî mamosta mere kar veya bêje ana dedi insan hatta sal ke 2 sala şîr ve dixwe îja wektî terka şîr dikin hinek terka şîr dikin îjan bên salek 2 sal 3 sal wadê ser derbas dibe wek roviyê wî jî şîr ji xwe bîr dikin îja wadê şîr car dixwe neqlê ewil cana şîr li zikê wan dixe دناف شیر de laktoz yani sedema ve ev mamosta yani sedema laktoz meravulot جارنا هنا كان جبر واللاكتوز تعدل وان شي دبي لقالك جاري وعديت تفنخ وقت 2 سال 3 سال 4 سالا ريفيه مرة شير وقت دي نما نازك جو عدي مرة شير فدخو المرة تعدتي زكي مرة ديش زكي وان ديش ايجاد بي ولا شير نباشي نا تشكي واتونه يعني وعدي مرة سر حف هرتم فخو شير باشي دي هرو هندك مرة لما وقت تاخ آري ويشاغي جانا روجي أول مرة دخول بيم معدي مرة بروفية مرة بجانا ديشي yani insanın marif dikarin şir ve kunma mosta belî karî karin bejin ne tane jbo zarokan jbo insanın marif şir başım karin bejin belî ji xwe zaten yani ne ifrat û ne tefrit lazım got mere itidal be yani mere normal be ji xwe zaten özellikle jin şîr vexin ji wan baş e ji ber çi ji ber got wexta xatirî jin bi himle dimînin wexta got pitika wan di zikê wan de ye wexta got hestiyê wê di xuluqê ji xwe zaten wê kalsiyumê ji hestiyê diya xwe dikişîne ji hestiyê diya xwe kalsiyumê dikişîne tê xwînê ji xwînê derin pitikê ya jemê bên bebek ji bo xatirê hem temaşevanê me fehm bikin bele wexta got hestiyê wê bebekê wê pitikê wexta got digihêje çê dibe ew kalsiyum ji hestiyê diya wê tê hestiyê pîreka pê zayıf dibe ji xwe zaten em dibên osteoporos yani zayıfbûna hestî yani hilandina hestî bi taybetî nexweşiya pîreka ye bi taybetî nexweşiya pîreka ye ji ber wî awayî pîrek şîr vexwin baş e rojê qedehek şîr vexwin baş e ama ne got mere gelkî şîr vexwe ya mere tamamen şîr venexwe rojê qedehekê karin pîrek şîr vexwin ji wan re baş e hem ji alî hestiyê wan ew hestiyê zayıf dibe ji bo xatirê xwe temam bike baş e
و هم جی عالی کی دی جی شیر دی پروتئین هیه yağı baş yani Ne tane kalsiyum hani o zaman yani? kalsiyum heye, fosfor heye, magnezyum heye, protein heye, kazein heye, vana tiştê baş yani bu tenduristiye tiştê baş divir de lazım mere divir de baldar be şiri go tezette mere karı bir şira bistini başa yani ne şiri marketa. Taze. Şiri tabii. Ben veje baş bikelenin ne olsa. Tabii lazım mere bikelini. Şu zaten şir ne kelan digere kes ve nekve. نخوشی جانا جی چه دبن نه هرتم جانا نخوشی جی چه دبن لازم گو شیری تزه وره مروی شیری بکلینی مرو خو به دزاروکی خوشی tabi ایرو جبو خاطر گو لگندا مرو کشیان بازارا او شیری ور تازه جی پر پیدا ناک نابینن اما وقتا گو کاربن پیدا بکن شیری تازه وره چتر شیری آماده بله gelek spastıkım mamosta hediye ediyatın davya bernama xwe doçent doktor Fethullah Kayan mamoste malata ava gotuna kate davi hebe tikari beji em bernama xwe bigirin. Spas dikim sıla bu reze xoş hemû temaşavanê me dişînim. Gelek spas dikim. Doktor Süleyman Gökdemir malava ava bu agahiyen ve خودش و راضی به خودش ویجی شفای گotuna بدن kavayı خوشی davi hebe mumkan bejin. برقان خوشی ما تماشا پانه مد خیر و خوشیت ببین امانت خدا بن Gelek spas dikim malava ava. Bele temaşavan aziz emiroji hatin daviya bernama xwe heftadin saat daha emeli dîsa li pêşberî we bin dembaş. ورا وراي ورا وراي تسحل عندم كشكش غرا ورا وراي ورا وراي تسحل عندم كشكش غرا أبشن سلالي بياتما وزله بياتنا تما متشن سلالي بياتما وزله بياتنا تما ورا وراي ورا وراي تسحل عندم كشكش غراي ورا وراي ورا وراي تسحل عندم كشكش غراي أزدن عالم بهفالم أزدن عالم بوما تشكي دل بجد ما تما روس بي أوزور وزراي ورا وراي ورا وراي تسهل عندم كشكش مراو أبشن سلالي يا دماي وزله يا ديتنا دماي ورا وراي ورا وراي تسهل عندم كشكش مراي تسهل